Kahima meliam ka bedai ka nongpej ya ka yodo hak siu blei kala penmena bakin pha pli swatang saus pa khalai tili kidukan na kisyajar aspa arpu artli kidukan badan baro hayodo baro kawai. Habakram beklat phai khubor usiem kahima meliam pa iem ainam siem uloong ba ka jingpli kita kidukan kalongkat kumgi kendon blap tha daki bor sarkar. Menteri Kepala Tengka Menteri MB Kharuki pat uloong ba ya menta sipot lajit kidukan kalongkat kum ki basa light no ka basa do basa kwai bat basa tempau. Tena kaliang kahima dia mengilayo ya kenika notification ban plane yo du la shai kasngi de kaliang kahima ikwa ban pechai dia longga nama kumba pilatip hiboro ba kayo du kandap la shai kasngi lai banai thik bakala khan tena kaliang jong ka DC ngilayo jingtip ba kat kum ka kidukan ban pli la shai kasngi boro kan long tang kumba saus pa khalai tli yakini rungi haban ban buat bet kat kum ka jing batha jong ka health department ban haban ya maintain social distance real fit ngem dei than ban ya lum than dang kishi jaka nantai ya boro ki bawan hayo ki hab ban ya deng mas ya ki nong thiet nani ki nong di nantai kim sha ban biya makhara ki jaka pat ba ti ki basa ki ban kuli la nadu la shai kasni kalong kum ni hakasni nakalian jong ka hima ni la ada pen kre ya ki daki alphabet wise ABC nang ta kal la shai kasni kan pli tang ki alphabet E nang ta baro ki ni ki basa ngan su penshai se ne basa juti kadon kumbasan pu artli body hakasisi kan pli nang ta ka basa senrai khalai tli basa Q sau punyo basa white khapra kasisngi nang ta basa kho hendrio kasisngi nang ta basa khau khasi pra kasisngi basa jan kidon basa spa arpusan nang ta basa so handai kupra teli hapo ka pusari line kadon kumba khatway teli basa kot khandai teli nang ta ki basa pelang khat ar teli basa khau nyau teli bat ki don ru habasa siar kum basau teli bat stanjip bat sekanhan arteli ti kalau nakal yang jong hima ti ngi kwa on pensyai tan kata hilong nadu la syai kasni ti ngada kerpat ru boro ki nong song dukan bakin te lakam yaki jingwan rung jong long ban wan rung ki yaki nong thi jing thi ru bakin nam sha ban ya lum lang haju si jaka nang ta banya penbiang lo ya boro ki hand sanitizer nang ta ki mask kumbala long nang ta don kam ru ban saj bha yaki ti haki jaka bala bu kerpan shwa ban rung hayo ti kinu ki badan haka jing shedman boyong kli jerho kimbet ban rung supo kiyo kihat nang ta ombet ban kata daki kti ya kinu ki kenja jingke lamanaru ya ki rangba ba hendri pusan senam seneng ki kena ki ba hapo spo senam karta bat ki kenthei ba armet ban rung hayo hat ki kali ki buan kitma shakiyo ki hat ki dei ban but renti kat kum ka jing batha jong ka sarkar balak perking ru ba kinu ki ba penmi jing kuluma nakaliang jong ka hima ngumdon ka jing kit khle Ti kendiat piong ba kin ki dukan dikot pin pleno dan nakaliang sarkar ko ba dukan dikot kinum pat sa ban pli ya kalong ni kai kidan ha po basakot kimdei ka dukan dekat kidan daki we ki jing dia
Dengan lembaga kena kemun berok yang kena ke cikin bed nak kena jui ni itu di bahasa. Kamu kalau hidup kau, hidup hidup di bahasa. Kalau nak kemun dah bahasa kot, ini orang bahasa kot kita dapat kebija item. Kemudian orang lain orang bahasa kot kita dapat kebija bahasa kot. Kemudian kita kikot kita dapat kebija item. Kalau orang bahasa sok kita dapat bahasa sok kita dapat kebija item. Bah bisa. Kendiat mo habda habedi ber ni basakwai ber kliap nong ai bobon ai nong dia kwai di tempur ki yon. Te long ya mentas puan akar pat ki bakin long ki bayai sha so puan mar kumba fitip hi ki kwai ki tempau kumbolong kedo nang tai ki dosiar baro ki lala ti bandi sabar ini ki lai benai menta tingin ai lat no swai gini ki kum ki kiu ki jai kum ki juti nang ta kum kini ki badi khaw khasi ki bobon ki bomla kan bandi sabar na ta kada pengin ai lat no swai khamtam ni ki kum ki wai ki kho ero itu bala yo sabate alis banlong banjai sya yang mantas puah ngin ailan so gi hadien ba nakala bom idani yesu te ngin si hayat skui habanya review bian tinge saya ya skui te dan bok bakan nom jai yesu ben bok nu knyang jingpang covid-19 ru nja no ti nakal yang jongi ru hadien bala bakam dan yesu te skui ngin plelo no hi baro Menteri Bapai Yakayodo, Menteri Ki Langsti, Uluong Bakitu Bapen Ken Yaki Kendon Belabu, Kinsa Kang Kerdep no Ikidukan. Kahima Meliam Kalapan Jingrap Ru Nakaki JC Habai Day Bat Ki Enforcement Pahra Yakayo. Jempat king na kalang kahima, Police Iam Gidon Kumbalai Po, Lapan Ro na Potensial Enforcement Kumbalai Pongot, Tingin Pois Kai Untuk Rusan Yu Pongot, Tingan Thai Klala Matelakam yang kata. La kemenekong kalong ba la da gnodu tukan kisah banyak lumbrio palat kimle kata social distance ila ba ngen hukum ki pulungi belane ki enforcement metrelang bantak hang no ikat kuan juki kala kalong man kerpat sangat kerpat ikinong di dukan ro bagenbu lagi cong ki dosben hapokat kuan jungki Bakenam berat patah ya ginyut sebuah putpat, luda kita bapan kanya ka kendon ro kini sakang na lukan. Te ngatrai kan kacing try jungi menta nyale step by step swa. Ladang isu plilut ya kayo ngimlaban kontur kataro ka ora jeng caburam yang telese ngipliyo menta artanta ngi khangno tingin siya ang tangla hukum yang pelajang banding lain akan bagi enforcement ro bagi perking ba kenang ban namla ba ban lumbri uthan